Evo, šetamo Dorćolskim ulicama, to je to. Jevrejski kulturni centar. Evo još jedan kafić ovdje. Ovo malo desno. Evo ovdje još jedan kafić na ćošku. Toplo je, vruće, ima 20 stepeni i više. Drvena koliba. Tamo još jedan kafić vidimo odavde. Kafića koliko hoćeš. Dorćol, eto. Glupo mi i da pričam, nema šta specijalno da pričam. Još jedan kafić. Plastičarke. Još jedan kafić. Major. Brate. Ovdje sam na pravom mjestu. Dorćol. Dunavska ulica. A ovdje se pravi park. Nešto ovdje tu se gradi park. Jebi ga, centar uvijek ima prednost u odnosu na perifernije delove grada. Njima će ovdje bude lepo. A ja što nemam park u svom naselju, to nikog ne interesuje. Mislim, imam park, ali ono je bez veze, ništa specijalno. Ništa, eto, prošli smo ovo, u stvari tu je bila pruga pre. Evo i gradskog zelenila ovdje ima, dati. Aj, dobro. Te prema tome. Zato što je ovdje Dorćol, zato što je centar. Ovo jedno naselje otprilike sagrađeno kad je moja zgrada. Negdje u 80-ima, pretpostavljam, ranih 80-ih, nisam baš siguran, mislim. Kad je sagrađeno ove zgrade? Ma, verujem 80-ih, po stilu gradnje, po fasadnoj cigli. Isto moje zgrade su žuta fasadna cigla, verujem da je
otprilike u tom periodu je ovo sagrađeno, ne verujem da je nešto specijalno ni ranije ni kasnije. Ali na primjer ovde su svi lokali popunjeni ili je neka firma radnja nešto, kod mene nije tako, kod mene ima praznih lokala dosta, jebika, ovde su ljudi ipak bolje stojeći, jebika. Vidimo šta se vozi. Pa sasvim solidno, ja bih rekao. Malo bolje nego kod mene, da se ne lažemo, skuplje, malo skuplje. Osetno skuplje, evo sad gledam, preračunavam što kaže onaj GPS, preračunavam bolje nego kod mene, vidi ovo, vidi ovo. Bolje, za 5 do 10.000 evra, bolje. Jebi ga, eto. Tako je to. Jebi ga. Ništa, ja idem na neku klopu da ručam. Pozdrav za sve gledaoce. Sve najbolje.